maze iminsi mikeya nshaka gusuhuza abakunzi ndetse n'abirasi. Abirasi ni abakunzi banjye, abakunzi banjye ni abakoze subscribe. Nimba nawe utarayikora nyaruka uyikore. Abantu muri kuri TikTok, aba followers banjye bose mugende munyarukiye kuri YouTube ni Peace TVA, nako kanya muhita muyibona nambaye gutya. Munkorere sabu, ndabizi ko abakunzi bo kuri TikTok mumaje kuba abakunzi benshi cyane, ibihumbi 15 ntago ibihumbi bikeya. Nanjye ndabifurije mbikuye ku mutima cyane kandi nongeye kubifuriza intsinzi mu byo mukora. Imana ikomeze ibeze cyane cyane ku barakora subscribe ndetse bakanasharinga. Buri mugenzi we nabwire mugenzi we ko Peace Boy yongeye gukora. Ciao ciao ciao, hasta la vista.